Znamo, gospodin Željko Petrović, danas zaslužena pobjeda ekipe Zrinskog, dominacija svih 90 minuta i nova 3 boda. Da, bio sam prezadovoljan, pogotovo prvo polovine. Bila je stvarno apsolutna dominacija. Ne znam sad da li to treba reći jer smo dobili 4-1. Volim da ispoštujem i kolege, da ne pričam stalno u superlativu o nama, ali što se tiče prvog polovina bio sam stvarno prezadovoljan. Jedino što je hvalilo je da damo jedan ili dva gola. Igrali smo brzo, između linija, okretanje strane, sve je bilo prisutno da povedemo 1 ili 2-0. Evo, u drugo polovinu smo dali 4 gola, ali ako mene pitaš, bilo mi je ljepše prvo polovinu. Dobra je stvar što ste uspjeli odboriti neke od ključnih igrača. Danas nisu bili u sastavu Bradarić, Šunjić, nažalost zbog ozljede i Nemanja Bilbija. Da, pa izgubili smo možda jednog od najvažnijih igrača ovoga kluba od postojanja Zrinskog. Danas smo, opet nam se Silvio povrijedio, tako da to je mnogo i za jedan veliki klub kad izgubiš 2 glavna igrača, ali mi ćemo hrabro, probamo, idemo do kraja. Ko je zdrav igrač je, jer mislim da stvarno momci svaka im čast. Evo, od prvog dana do današnjeg dana nemam što drugo da kažem, samo respekt za ove igrače. Ja njima vjerujem 100%, imam osjećaj da oni i mene vjeruju 100%, možda ne svi, 1 ili 2, naravno to je uvijek, ali od ovolike grupe ako 1 ili 2 ne vjeruju treneru 100%, a svi ostali vjeruju, mora da si presrećan kao trener. Probam da danem svima šansu, ne možeš svima dati šansu, ne možeš svima dati jednaku minutažu, ali smo probali od prvog dana kad je mogućnost, kad je situacija da svi zaigraju. Tako sam i danas pokazao da hoću da ubacim mlađe igrače, ubacio sam iz akademije kad je to moguće. Trebao je dečko da igra od prve minute, da je Ramić ostao bolestan, tako da mi tu idemo dalje, treniramo dobro i još jednom hvala igračima i hvala i navijačima što nas bodre u velikom broju. 2 kola do kraja završnice Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Zrinski ima 5 bodova manje u odnosu na ekipu borca. Zaista su ostali minimalni izgledi da se obrani nas prvak. Jesu, ali jednom sam rekao da se moje pleme ne predaje, pa ako sad kažem da sam se predao, dobit ću odmah poruku iz Banja Luke jer sam se to predao. Tako da nećemo se predavati, idemo, ali mislim šanse su skoro nikakve. Besart Abdurahimi, Besart Zrinski je nastavio sa dobrim igrama i 9. pobjeda u nizu. Pokušavamo biti na maksimumu koliko je to moguće, da dođemo pred uzvrat finala u dobroj formi, da nastavimo taj pobjednički niz i eto, bilo je teško prvo poluvreme, oni su stajali nisko u bloku, bilo je teško to probiti, ali smo znali čim se otvori da neće biti upitna naša pobjeda ni u jednom trenutku. Najbolja partija za tebe u dresu Zrinskog danas, 3 asistencije. Pa dobro, eto, drago mi je prvenstveno da je to pomoglo ekipi za pobjedu a što se mene tiče isto mi je onda drago, ali nastavim da budem da pružam što bolje partije u ovom dresu za ovaj klub i dok mi pobjeđujemo onda gledam svoj učinak, a sve ostalo je manje bitno. S nama Hrvoje Barišić. Hrvoje, danas je Zrinski nastavio pobjedonosni niz, već 9. pobjeda u nizu u Vevin Ligi Bosne i Hercegovine. Evo, bliži se kraj prvenstva, vidi se da je umor na vrhuncu, ali evo, pokušat ćemo se odmoriti do onog najbitnijeg nama kupa i evo, danas smo pokazali da i kad nismo na 100% da možemo pobijediti. Danas je preuzeo kapitansku vrpcu, s obzirom na izostanak Nemanje Bilbije, vjerujem da svi uskoro priželjkujete njegov povratak, iako se radi saznali smo nove informacije, težoj ozljedi. Da, evo, baš smo pričali o tome, jako nam je žao radi te ozljede. Zrinski nije isti sa njim i bez njega, tako da nekako ćemo morati izdržati ovu ne znam koliko mjeseci, ali evo uz njega smo svim srcem.